Ngokumshubela owaziwa ngoBruce Wenjoms Security laphana-ke eMaritzburg bekuyona ebisebenza kakhulu njengoba-ke ebushwa waphinde wabendwa ngamacala akuyiwona ekusolakala ukuthi akawasona kuphi nakuphi lafuna ikhona lombuzo njengamanje ubungelelayo yena Mathinda Tozistembu problem mhlakabanye bakhona bathi wazi ngana wethu ungawusubscribe uqala ulanca uthonze ulungile upress i-subscribe button nenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification ngokubika kwekhasi elikhulu laphana-ke iMandla Chris zithi zisalokhu zibhede njalo izinto uBruce Mfokamhlongo njengoba njalo uma izofuna ibheyili ku-edwa elinye icala ufike wathola ibheyili kuleli lokuqala icala asola khona ngokubulala uthisha same time wabekwa elinye okuthiwa kwashona khona abantu ababili kulo oyedwa wabo wayenguhlalo wamatekisi kuthe kusenjalo wafakwa elinye okuthiwa wabulala iy'ngane ezimbili. Umseshi uphinde watshela inkantolo ukuthi ubeqhakeza imizi yabantu baseMaritzburg ebese etshela amasela aletha impahla kuye kube sengathi usebabambile zibuye impahla sengathi uyobekwa elinye futhi icala njengoba kulindeleke ukuthi uphume isinqumo sebheli kuleli sonto. Umseshi utshela inkantolo ukuthi angakhishwa ngoba ofakazi kanye nawo amaphoyisa abaphephile kubukeka kunzima kanjalo. Uzokhumbula-ke ukuthi uNjoms uzakhele udumo laphana enkundleni zokuxhumana kakhulu nasemphakathini waseMaritzburg ngokubamba-ke iy'gebengu njengoba-ke isishintshwa indaba kuthiwa cha iy'gebengu bengingevuthi ngoba nakho zisuke zibanjiwe ingoba bey'suke kade zithunywe uyena ebese-ke mase ey'bambile bese buyisela impahla khona kube ngazi ukuthi uyasebenza. Angeze ukuphika kakhulu mangabe-ke kuney'nsolo ey'fana nalezo ngoba siyayazi into efana naleyo especially kakhulu la ekuhambeni ehlala khona ukuthi-ke amanye amakhampani mawukuthi ayabona ukuthi mhlawumpe iy'tolo noma-ke iy'ndawo lezi kufuna ngabe zigadiwe ayigadiwe baye benze imizamo yokuthi mhlawumpe bengene kuleyo ndawo begange bese bekulethela iproposal emva kwey'nsukwana ezimbalwa la khona sobona khona ukuthi uyayidinga i-security. Kodwa-ke angisho ukuthi kunjalo mina nawe mlaleli wami ahlala phana comment section wezuvo lakho mayelana nalolu daba. Lana sizosupporta uBruce Busiso Mhlongo o-owner iNjoms Security, umuntu osefike wenza umehluko eMaritzburg ebantwini bekade bebulawa eMaritzburg bekunama-murder case each and every month but asenciphile ngokufika kwaBruce. uBruce-ke if ayamazi abanye ubesebenza ne-intelligent before abe ne-security company. Ikhampani yakhe iseyenze umehluko ekuthiwa iNjoms Security. iMaritzburg yonke iyayazi iNjoms Security. Manje sekukhona into eseyivukile ukuthi bavele bamthwesitshe bamkhandela uzungu. Mhlambe masicabanga abantu mhlawumbe laba benza crime nabantu ke bama-drugs nabantu abangathandi ukuthi khona abantu ababenefitha ngecrime. Abantu ababenefitha ngecrime yibo abafaka uNjoms uBruce Mhlongo kulento ngokubona kwethu, because asiboni ukuthi uNjoms afika idefend into ukuthi crime angenzeka angabulawana angareyishwa zonke lento ezenzeka akhipha amaphara awenze impilo zabo zibe ngcono njengoba ene rehabilitation ithini ngesizulu yes eyenza ukuthi amaphara abe ngcono because abantu abasizayo kuwabantu abangene ku-crime ngenxa yokulamba emuva. Uhulumeni akaprovide abantu ngomsebenzi, uhulumeni amaphoyisa kahulumeni akabalalela abantu akezi in time ebantwini. iNjoms Security comes in time, is helping people, is protecting people, is unika ithemba kubantu, une-program eyenza ukuthi abantu baphume kuma-drugs baphume kuzinto ezimbi, wenza ukuthi abantu babuyele ithemba because kulo hulumeni okhona abantu abasenathemba, abantu balahlekelwe ithemba. iNjoms ifikile ne-security system yalahlekelwa ithemba. Namanje njekakhona amacala khona iMadlanga Commission is because i-security yase-South Africa is weak, is very weak. Ilayeliza nama-drug cartels and isiyasicindazela i-security yase-South Africa. Asazi uhulumeni onjani
ofuna ukuthi abantu base South Africa bacindazeleke. Most i-risk i-security yokuthi singabi nayo intelligent right eyenza abantu babe safe base South Africa. Namaphoyisa wakhona asebenzisana nezigebengu. Sesibonile kuMadlanga Commission ukuthi baningi abantu abanobugebengu abakuhulumeni abenza ukuthi abantu bangabi nathemba babulalane bodwa, nepolitiki eyenza ukuthi abantu babulalane bodwa. Abantu bepolitiki sebebulalana nje besuka organization eyodwa noma besukaphi ngenxa yokuthi i-intelligence system ne-security system yase South Africa is very weak and ayisizi. Sabona-ke thina abantu baseMaritzburg ukuthi asisupporte injomza ngoba seyisize kakhulu. Ayisisizi futhi nge-security kuphela, isinika ithemba, isinika ubuntu. Umuntu onobuntu sebemthwesitshe, sebembeke amacala almost 7 angawazi. And kusiza ukuthi umuntu osiza i-community acindazele kanje emhlabeni. Uhulumeni, abantu siyacela ukuthi abantu bangarely kumuntu ongakwazi ukusiza i-community. Abarely kwinjomza security abantu base-Maritzburg namaphethelo. Ne-South Africa yonke, i-security enjenganenjomza, i-security ongayethenga. Noma ngabe uBruce uboshiwe yena eziyena, kodwa nabantu aba-trained, abantu aba-intelligent, abantu abakwaziyo ukwenza izinto ezi-right ukuprotect abantu base-South Africa. Asisupporteni injomza now and forever. uBruce simvikelena ngaye ejele ngentanga yazi because bamkhandela uzungu netulo. So namhlanje njengoba uBruce kade necala khona la enkantolo ephakeme yase-PMB, engabe inkantolo iphethe ngokuthini noma mhlawumbe nina njengaba supporters kaBruce, ngabe inkantolo ihamba ngendlela enifisa ukuthi ihambe ngalo noma kwamanje kusaphethe? Nenkantolo bangibheka iyakubona lokho, ziqala lokucala esasize kulo bamnika ibail ka 20,000 kokuthiwa ubulele uthisha uprincipal. Namanje sebeze namanye ke abawakhandila amacala ase-6 or 7 sebezikhandela amanye amacala nakhona angena authentic evidence, into authentic engenangcelikithi yayo bengawazi ukuthi bawa-create kanjani because babala kokokstart ejele phakathi because sazi kokokstart li-protected. If ke khona ileak ekhona kokokstart kukhona abantu unjomza angangena ekokokstart athenga abantu, into engekho leyo. So ke sibone ngoba inkantolo iyakwazi ukumlalela, seyimlalelile ngoba unjomza unento eziningi bafethu. Unjomza uqashe abantu abangaphezulu kuka 1000 abaqashiwe. Khona abantu bafethu use-create job opportunities because umsebenzi eSouth Africa uthatha abantu bokufika. Abantu base-South Africa abanamsebenzi, that's why abantu sebetotoya every day kubhizi eSouth Africa, i-march on march, kunama-political parties amaningi, neyikhulu zethu iyikhulu zamapolitiki nazo azikwazi ukuhlangana ezabantu abamnyama zibe ndawonye. Sesibonile abantu base-South Africa kuba sekumele manje bahlangane ngoba ikhona lento ebahlukanisayo. Abantu abaningi ababahlukanisayo mhlawumbe bahlukaniswa abelungu ngoba abelungu kade basihlukanisa, basahlukanisa namanje. Abantu base-South Africa bakuyeke manje ukupolitika, bavele bayimele bahlangane kube nomuntu oyedwa. Sisupporteni futhi nomkhwanazi because nomkhwanazi sesibonisile ukuthi singayimela, singakwazi siyimele sebantu base-South Africa, singadependi kuhulumeni wepolitiki. And ngoba ipolitiki ayisisindawo nobo president akumele nje sike supporteni amakhosi, sike supporteni ingqilithi yethu, sibuyele back to standard easy where sasupportana sizana kube kokhona dala lento ekuthiwa i-barter system. Abantu abasasizana basabingelelani, asibuye nebuntwini, singalahlekiswa ipolitiki because nabo labo bepolitiki bayabenefita kodwa thina sibenefit lutho silwa soda la kwi-floor kodwa akekho umuntu osiza omunye kodwa sibulalana sisodwa. Njengoba nala abantu abakhandela omunye umuntu omnyama uzungu ukuthi angakwazi ukusiza abantu abamnyama. Siyabantu abamnyama, siyabantu besingoni, asingaxatshaniswa abantu. ISouth Africa ayibe match, ayizwane, abantu besingoni abazwane ukuze singangena njengakwamanye amazwe. Akekho umuntu ofika kwizwe afike
engane support yezwe lakhe. Izwe lethu asisupporteni sonke bafowethu, sisupporte lo muntu omnyama wenzeka lokho. I think sengiyakwenye manje, kodwa okugcina nje engizokusho ukuthi bafowethu, injomzo security asiyisupporteni, uBruce asimsupporteni because useshintshile, ukubonisile ukuthi uyakwazi ukuyiprotecta iMaritzburg, neSouth Africa ngayiprotecta mangibheka ngendlela enza ngayo eMaritzburg.